Lakhipuronline puthokchaba February gi tang ama leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao Thingduna leiramba 8 faubagi mahiroi singi class February gi tang 15 dagi hauragani. Assam Manipuri Sahitya Parishad Kamrup District Committee gi 19 suba chahi gi mifam chinglemna pangthokre. Election Commission na rally amasung road show tawba February gi tang 13 faubada athingba thamli. Chahi khudingi oina pangthoktun lakpugum handaksu Tripura gi Berinurada lemna blanket yenthokpagi thorom pangthokre. All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanapungda football tournament haukre amasung Assam da miyoi lising amaga chanipan 13 gi masada COVID ki anuba case thengnakre. Laichada sinangara miyoi 18 sikre. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Assam da COVID laichana maram oiraga thingduna leramba school sing lagliba February gi tang 15 dagi hangdoklagani hairi. Wafam asi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nangarang Dhemaji da pangthokkiba thauram amada saruk yaraduna phongdokkibane. Rajya sida COVID ki pibam hanadagi phagalakpa sina Assam laingakna mahisang sing asi hangdokpagi wafam khanabani hairi. Panbayai Rajya sida class 8 faubagi mahisang sing COVID ki case hengalakpaga mari lainana thingduna lerakibane. Nakal amaromda Rajya ki school college singda Saraswati Puja iratpagi matangda handak laingak ki maigedagi ayaba pire. Wafam asi Rajya ki Haksel Mantri Kesap Mahantana nongmaijing numitta boka ghata lauthokibane. Mahakna hai hiramasi ki matangda mahisang singda COVID ki chana pathap ngaktuna handak Saraswati irat puja pangthokadabani haiki. Assam Manipuri Sahitya Parishad Kamrup District Committee gi 19 suba chahi gi mifam January gi tang 19 nongmaijing nimita PWD Convention and Training Center Auditorium Dispur da COVID-19 gi chana kanglon ngaktuna pangthokre. Parishad ki phiral singkhatpa amasung hailai katlaba matungda ayuki thorom sing Parishad ki Kamrup District Committee gi VP Kaisam Henchandrana mifam mapu oiduna pangthokki. Manipuri Rajbari Branch ki President Yengkhom Dhankumar Singh Dispur Branch ki President Yengkhom Upendra Singh Daistafam ki Kamrup District Committee ki Secretary Karam Punsina chahi ki paudam miyamna tahan ki aduga Loop ki Treasurer na Chaga Chadengi paudam pikhi. Loop asigi lakadaba thorom singi paikhatpa yaba hiram singi matangda branch ani ki member sing amadi Kamrup District Committee ki member singna magi wakhalon phongdoknaki. Wangang loising adudi mathang sidna Dr. Purisabam Biramani, Khamamayum Dilip, Thokchom Ngoba, Khetrimayum Singhajit, Mutum Biramani, Leisungbam Raskishore, Wahengbam Helen Sana, Kabrabam Joy Kumar, Gaurab Sharma Thongratabam, Yengkhom Upendra, Yengkhom Dhankumar asina chingbani. Kamrup District Committee gi lakadaba thabak thorom sing kaya gi matangda warep tara lauki. Matungda Dr. Purisabam Biramani na moderator oiduna saireng saidinabagi thorom amasu pangthokki. Chaurakna ai batarama thoiromna masana ijaba saireng pathokki. Chaklen phangminaraba matungda nungthil gi aphongba mifam Khetrimayum Singhajitna anchor oiduna pangthokki. Kamrup District Committee ki Vice President Kaisam Hemchandra Mipamapu, Assam Manipuri Sahitya Parishad Central Committee ki Vice President N. Vidyababuna Chief Guest, ex-VP Assam Manipuri Sahitya Parishad Central Committee P. Kaminina Guest of Honor, Thingbaijam Kulamani Amadi Thiam Gaurachandrana Special Guest oina saruk yakhi. Chief Guest na Maira Chukhal aba matungda Retired Captain Hizam Joymanina taramna okpagi warol pikhi. Nat Sankirtan gi lamda saknaraba oja marida ikai khumnaba utpaga loinana lengyan phi citation amadi certificate khudol tamki. Matungda KDC na puthokpa Kuranganayani haina mingthonba chahi gi oiba journal ama Chief Guest na maikhum hangtokhi. Aduga Hidam Dolen na iba ahingse numit tarene haina mingauba warimacha gi lairik ama suphongki. Wangang loi kaya na warol kaya thambiraba matungda Special Guest, Guest of Honor, Chief Guest singna magi warol piraba matungda mifam mapuna waroisin thambiki. Amadi Kamrup District Committee ki Assistant Secretary GS Thongrana thagatwahi pikhi. Mifam mapuna numida sigi mifam adu chinglemna loisin biki haina Assam Manipuri Sahitya Parishad Kamrup District Committee ki Assistant Secretary GS Thongra ki press serol amada phongdoragli. Election Commission of India na lakliba Vidhan Sabha Mikhal Gamari Lenana Rajniti Dol Singi Rally Chatpa Road Show Toba Masung Procession Chatpa COVID Namara Moiraga lakliba February gi tang 13 phawbada makhatana thingba thamli.
कोविड की हौजिक ओइरबा फिबम असी येंगलगा मरुआइना मणिपुर गोवा पंजाब उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश दा मिखलगा मरी लेना ngarang ningthau काबा नुमिता लेबाक असिगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र लुचिंगदना फमखिबा मिफमदा लाउथोखिबनी लेबाक असिदा कोविड-19 की केस मसिंग खरा हंथरकलगसु मखा ताना मियाम तिनबदा ओइरकपा याबा लाइचत असिगा कीबना वारेबसी लौबनी हाइरी महाराष्ट्र की हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मतेंग लौरगा पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी अमसुंग नेशनल यूथ प्रोजेक्ट अनि नसिंदुना त्रिपुरा राज्य की बेरीनुरादा लाइरबा मेते याउना मियोय यांखैरोमदा लेमना ब्लैंकेट जेंथोक्रे बेरीनुरा रिक्रिएशन क्लब ममांगदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा पुथिबा की सेक्रेटरी एस दीपक कुमार एम बलदेव सिंह खेत्रिमेम धनजित अमसुंग क्लब की प्रेसिडेंट टी निखिलेश नचिंगबा सरुग्याकी हाइरी पनबा याबदी चाही खुदिंगी ओइना पांगथोक्तुना लाकपा थौरमसी हंदकसु पुथिबा वेलफेयर अमसुंग नेशनल प्रोजेक्ट असिना त्रिपुरा की मैतै खुंगंगी मफम कयादा लैरिबा सिंगदा पोटलम कया येंथोक्तुना मतेंग पांगदुना लाकली हाइरी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSA ना सिंदुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा टीम 3 ना सरुग यादुना 33 सुबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सब जूनियर बॉयज चाही 33 मखा की फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमाथोय कुनिथोय एन हरिचरण ट्रॉफी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSA की प्रेसिडेंट एम ब्रजकांत सिंह नंगरांग हौदोखरे पांगथोकिबा टूर्नामेंट असिदा सरुग यारिबा टीम सिंगदी PFC फाइटोल BMYA सोनापुर खासी YC EYC चंद्रपुर RYC रमजाईगांग UPC उचाथोल अमदी ओरिएंटल क्लब बाबूपराने अहोबा नुमित की मैच दा UPC उचाथोलगा ओरिएंटल क्लब बाबूपरा सानखी सानाबासिदा UPC उचाथोलना ओरिएंटल क्लब बाबूपराबु पांजल मंगा अनिदा माइथिबा पीखी UPC उचाथोल की ओइना गोल सिंह अदु एल मंगाल सिंहना गोल अहुम अदुगा एल थोइबा अमदी रोहितना गोल अममम चनखी ओरिएंटल क्लब बाबूपरा की ओइना रहिंग अमदी अरिस हुसैनना गोल अममम चनखी ngasi nungthil pung ani taba matamda BMYA सोनापुरगा PFC फाइटोलगा सानगनी हाइरी आसाम दा हौकिबा पुंग कुनमरीदा मियोय लिसिंग कुंथ्रा निपान चनिपान का कुंथ्रा तरेता चांगिंग चथबदा मियोय लिसिंग अमका चनिपान तरामाथोयगी मसादा कोविड-19 नाबा थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा मरी दशमिक तरुक ओइरी लाइचर असिन ngarang मियोय 35 सिखी फरकपगी चांग ना चादा मरफुत्रा तरुक दशमिक सुनो अहुमने मणिपुर की अक्सर लोइसिंग थोप पाव मतुंगिना मियोय 394 की मसादा ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 33.3 ओइरी लाइना असिन ngarang मणिपुर दा मियोय 5 सिखरे नाबा फरकपगी चांग चादा मरफुत्रा 5.3 ओइरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना थिंगदुना लेरंबा 8 फावबगी महिरोय सिंगी क्लास फेब्रुआरी की तांग 15 दगी हौरगनी आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की 19 सुब चाही की मिफम चिंगलेमना पांगथोखरे इलेक्शन कमीशन ना रैली अमसुंग रोड शो तौबा फेब्रुआरी की तांग 13 फावबदा अथिंग थमली चाही खुदिंगी ओइना पांगथोक्तुन लाकपुगुम हंदकसु त्रिपुरा की बेरीनुरादा लेमना ब्लैंकेट येंथोकपगी थौरम पांगथोखरे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानापुंगदा फुटबॉल टूर्नामेंट हौख्रे अमसुंग आसाम दा मियोय 1913 की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचर असिन ngarang मियोय 35 सिखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasigi oinadi matang asida loijare।